Rasa inilah perbincangan kita dengan Boru Nenggolan yang berumur kira-kira 90 tahun, Boru Niraja tahun, Bius Ambarita, tentang bagaimana berpindahnya ke tangan orang lain pusaka leluhur mereka hanya karena akal-akalan orang zaman itu ya, yang merendahkan agama leluhur dan juga sebagian sudah memuja bangsa lain ya. Sudah menyukai kemodernan, tidak lagi suka tentang leluhur yang hidup sederhana dan menjaga alamnya. Tujuan saya yaitu membuat video ini adalah bagaimana bila ada yang masih menyimpan pusaka leluhurnya supaya disimpan saja walaupun tidak tahu lagi bagaimana memakainya. Mungkin nanti ada saja keturunan leluhur kita yang masih tahu memakainya sehingga berguna untuk kemakmuran kita. Halo mau lihat ya. Horas, this is conversation with the shaman daughter rainmaker Boru Nenggolan. She's around 90 years old, talking about how her ancestor sacred things moved to other hand just because tricky people who underestimate her ancestor religion. By this video I want people to keep their ancestor sacred things. Okay, here. Sihinan mak. Isa. Isi mo ni babor. Alay dang adong bekan? Tang be. Dangi. Tutu. Dua parang kian ugum na puta. Dua hina na ha? Ugum. Hela ni margadarita. Hela na dua muna kan, boru dua muna kan? Marburu mahula bu sida bukan. Indo tetong yalok. Si palugor dangon. Alay, palugor rangi raja namin na. Oh. Na, marita kita so boy balu. Je nong se gado ahanay, jebu bata nay. Numa busuk tengah tarahabi tempat. Ay se. Dori. Rido na julu taro. Oh, je akala na pe isi do pe. La na isi do pe. Na dia. Ngai tu laki nang. Ngai tu kami di marugi kami tu. Tui se. Sangane may tulak ko zero ma. Si mangulo ay jadi si ma. Alay tamo madale inakombe. Siang nay. Nunga hulani. Nga hupa si nga tang iyaw mamili-mili tang si kinbego akabite dari dulu. Itu ma arap dia tong doh gambar ni Joma ahanan sa tempat. I armana na bedok ko. Taniyaw tu horne na ibu get si manguloy ma. Tomok debte. Tanya namin nagehereng na itang mga madaloy ng namin ang mag-kids namin. Dijual mapatungon. Ijual matang. Gabardol ma. Sigali-gali? Lugi sa masigali. Bagok. Bagok. Ijual ma. Sa pasang? Ang do pala sada do. Pala tunggal do guarna. Pala tunggal. Huwa ha may bani na juli patungi. Tara. Gitu. Gitu ni rumah bata kisi. Untuk may na juli na minna. Kita pilih-pilih. Dia taniyaw din naragama mau nama. Asa majowa ha maun pala tunggalon. Udan. Majo udan. Marah ambil pertaunan. Malah mananggar-nanggar yan Ba may hatani do karonam. Dan ang kota beba. Nagtuy-tuy na mga mabuti. Ibaan sangkar. Ibaan madiban, ibaan deketin mo itong ibaan. Tatik ko mahuwe may tubatangin ito may nami marah. Ay masa utang nitak na tuloy. Juga masa perbiusan. Arong do perbiusan niya barita. May no atana. Tak ko boto be. Dahil ngutang mo be? Tango. Ay suara ko boto be. Ola danak mana mo lapatannya sa iningom ma. Baru buhay na. Buhay na. Agi-gabi na ni lain na do. Ima buhay sidang persejeri hamu tu na dinggar do hape.
tang lawi ro sih. Jadi dang ibu tahu musuh ni. Molo sungani jol manu ngade. Nah ibu tahu. Na martuwiya na. Molo martuwiya jol ma ikamarale ale. Ale na sumur ni nam. Ay juga ay toro pe ale na di hasianganan. Inna ro. Ide kan. Ini juga. Sayang may patung mo na ba? Ijual tu si hay si da buke tu si Simangulu. Simangulu Jerman. ijual si mangulo si da buke tu alak Jerman. J Patung-patung na juga. Ada tuh horna enak. Enak. Tangiyaw. Mulu na kutulak tangulak may babak tekun. Tangol mangal. Tangol madalo. Mulu na ibuto terserai ho. Tang ido ngo nang rela roh aku. Tang mangulau ni be. Ay tangarang guguk ku be inna aku. madang berdosa ba anak kadang berdosa ba na majulugasan ni hala nang rela do hamuna. Rela. Be imana rin ang mardusa. Mulu na lakwi ho idu atu reho takurai. Dua. Jadi dang adong gabar na dihamui patung na. Nai tao. Dang adong gabar na. Ay jolma, tira jolma. Ay marpili-pili. Kita pili-pili. May pilih-pilih. Nang pinanggang. Keketinutun. Dia sudi pirani man. Anggir, deban, itak. Sudi isa ipipis ma sumani. Do Nangido na joloy. do deban ni dipis-pis ma. Ay do tahay. Anggir. Walakan ma tebe-tebe mo ninen na. Iya, dimakannya kalau udah agak sore. Apa tiba-tiba ni hawi nganin. Kan opung kita nya itu. Iya. Anggo Tordini opuk tadi jauh tu sih. Yalang deh. Iya dimakan. Rumah tudim nama. Iya. Jadi anggo karena ami tanggo lo mabay songoni ngamar kuriya. Songoni. Say gago. Kena namugot ngamahuma. Di tasom. Tangyaw deh. Aku mau. Nang mangidu hamu kuwa be. Olak Olu merhuri pe amu bayaran muna pe gudang nu tong. Habida ni. Dipilih hau. Harus sulam kan. Aku bawa ni sulam. Iya kan opung kita nya itu, cuman perhatian kita sama Tuhan itu. Ya Tuhan ini sona boy ni dai. Kan? Yung berpakulinan patung ni. Samanya di gereja pun ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria, apa bedanya itu? Nah ini pun amang Kan itu untuk pertuturat terjonok kan? Ni tak tuti nak boleh ni tak tuti tangi budaya je. Isu bang dogain. Marutama mau. Kalau lang dutongi. Ayan lang ope. Iya so manarin di pauli ngalakon. Ang boy tambul so mo ni. Beginilah orang Batak itu paling ahli tentang orang mati ya, tentang teknik bagaimana mengundang roh leluhur masuk ke dalam media kayu atau batu ya, untuk diajak berdoa bersama, untuk melindungi keturunannya, menyampaikan doa-doa keturunannya kepada Yang Maha Kasih. Sebab Tuhan Yang Maha Kasih yang kita sembah itu tidak bisa langsung datang menjumpai kita untuk memenuhi doa kita ya. Jadi Tuhan Yang Maha Pengasih memakai leluhur kita untuk mengajar kita supaya doa kita terkabul. Oke lah. Horas, terima kasih sudah menonton video ini.